بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل والذی کتاب طرف اللہ ندیم زور والدے حکمت والدے ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى نہیں پیدا کری منگا اسمان نوزم کا چیزیں منس کی مگر دا حق کا رکول دا پارا و پنیٹ مقرر سرام والذین کفروا عما انذروا معرضون آکسان چی کفر اکڑے دائے کتاب نا شری لپیر اور کے دیشی مخگر زویم قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات تو آئے تاسو سوچ کرے دائے کسانو ببارکیم چوازونو تکوے دا اللہ نسیوام اخوے ماتا صد حاشی پیدا کری دا جنس دزمکنا آیا اشترے دید پارا سبرخا دے اختیار پاسمانوں کے اوتونی بکتاب من قبل هذا وصارت من علم ان کنتم صادقین روڑے ماتے او کتاب چی نازل کریشی مخید دے قرآن نام یا روڑے یا نقل کرشی علم دا پیغمبرانو کتاسو رشتی نیے ومن نضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اسوک دے دیر گمراہ دا چانا چرا مدد شوی سوا دا اللہ ناغ چاہتا چرا دا حساجت نشی پورا کولے تر قیامت پورے آغی ددید دعاگان نا خبریم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ او کلچی راجم انکریشی خلق نوی بدا معبودان دے عبادت کو ان کو دپارا دشمنان نو شبائی ددید بندگے نہ انکار کو ان کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ او کلچی بیانی بدی آیتون زمگا واضح مضمون والا وائی کافران دا حق پبارکی کلچی دا حق دی تراغے دادی جادو خکاران ام یقولون افترا قل ان افترائیتو فلا تملکون لی من اللہ شیئا اے دی داوی دا قرآن نزان نجو کردے تو اے کما دزان جوکڑی نتاسو اختیار مالن لرے دلان دیسیزن هو عالم بما تفیدون فیم اللہ خبر دے پائے خبرو چتاسو آگے کی ورن نوزے کفا بھی شہیدا بینی و بینکم وهو الغفور الرحیم پورا دے اللہ تعالیٰ گواہی کا ان کے پمن زما و پمن ساسو کی اور غرے بخنا کا ان کے رحم کا ان کے قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم تو آئے ما نویرا لے گلے شید رسولانو دا سلسلے نام اور نہ پوئے گم پائے چت ما سر بس کے دیشی ہوتا سر بس کے دیشی ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين
زتابداری نکوم مگر دائے چما توحی کے دیشی او زنیم مگر یر درکم کے اخکاریم قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی فآمن واستکبرتم تو آئے خبر را کے ماتا ایدہ قرآن دا اللہ دا طرف ناو تاسو کفر کوئے بدے اور حال دا گواہی کردے دا یو گواہی کہ ان کی دا بنی اسرائیل نا پمثل دے قرآن اور ایمان مراوڑے اور تاسو تلوی کوئے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین یقیناً اللہ ہدایت نور کی دا سے قوم تاش ظلم کو ان کی وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه اوائی کافران دا مومنانوں پبارکے کدا قرآن خکاروے فیدمن کاروے ندی منوی روانشے زمن ندتا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ او کلچ دی ہدایت نے مندلے پدے قرآن سران دی وئی دادی درو جو کڑیشی زاڑم وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً او مخید دے قرآن نا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام پیشوا دا پار دا خلق و رحمت وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين آمنوا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ادا قرآن یو کتاب دے تصدیق ان کے جبد عربی دید پارا چی ورکی یرا ورکی دے ظالمان تاو زیر ورکی دا پار دا خیستکار کا ان کو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقینا کسان چوائی رب زمگا اللہ رے بیاکلک پاتی پدی خبرام نبی ہے سیرا پدی بانیو نبدی غمجن کی اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون داکسان جنتیان دی ہمیشہ دی پائے جنت کے بدلور کے دیشی پسودا عملن سراشری گئی ووصینا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا او کم کلک حکم کرے منگا انسان تدا مور پلار سرادنے کے کولو خاص کر دا مور سرام ذکر پور تکڑو دلنا مور ددو پا تکلیف بانے او زیگولے دلے پا تکلیف اور پورتا کول ددو تینا پری کول دی دیر شمیشتے حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی تردی چکل دا انسان ارسیخ پلی زوانیتا او رسی سریخت کلونتا دے بیاوی یا ربا مال توفیق راکیم چی شکر کم زستادا نعمتنو چکڑی تا پا ماہو زما پا موربلار وان اعمل صالحا ترضاہو واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیکا انی من المسلمین اور توفیق راکی چی عمل کم نیک شتی قبلیم اور صلاحیت واچے مال رازما پولاد کے ہم یقیناً زتا تا توبے و باسم و یقیناً زیم دا مسلماناننا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ
وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. دا کسان قبلو منگا دینا دیر خیستا عملونا شریک کریم اور تیری دل کو منگا دی دا گناہونا دی بئی پا جنت والو کے وعدہ دا رشتیاو دا حاش دی سروائے وعدہ کے دیشیم. والذی قال لوالدیہ اغفر لکما تعداننی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن. او بلاغ سوک چوئی اخبل مورب داردام افسوس سے استاسو پا حال باندے آیتاؤس ما سروادے کوئے چزبراوی سلشم دزمکنام او حال دا چی تیرشی ڈیرے پیڑے زمان مخی او این دراوتی او دا مور پلار امداد غواری دا اللہ تعالیٰ نا او دتوئی حلاک شوئی ایمان روڑام. ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین. یقیناً وعد دا اللہ درشتنے دے وہی بجواب کے نرے دا مگر درو کسی دین مخکنو. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. دا کسان دی پورشے پر ایمان حجت ویوا پدا سے ڈلو کے چترشی دین مخید پیرانو دا انسانانو نا یقیناً دا ٹول تاوانیان دیم. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور دار چاہ دا پارا درجیری مختلف دا عمل دا وجن شری کریم اور دی دا پارا چی پورا بور کی اللہ دی تدنی مالونا اور دی بانے ظلم نشی کے رے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. او کل چپیش پکڑے شیدہ کافران پور د جہنم او بیلشی ورتام وڑی تاسو خپل مزے بجون دنیاوی کے او فیدے مغسلی پائے سران. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. ننن تاسلا بلدر کے دیشی دا عذاب دا ذلت پدی وجہ شتا سلوی کو لا پزمک کے پنا حقام او پدی وجہ چی وطل تاسو دا اللہ حکمنونا. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. او یاد کرور دادیانو کلچی یر ورکڑ خپل قوم تا پا احقاف مقام کے او حال دارے تیرشو دیر یر ورکن کی مخی ددنا اور رسل ددنا پری مسئلہ چی بندگی مکوئے سوا دا اللہ ندبل. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. یقیناً زیرگم پتا سبانی دا عذاب دروزی لوئینا. قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. دی اورتوی آیتم دراغلے دی دا پارا چواڑیم لرازم دا بندگے دالہونا نرڑم تا عذاب چتبی منگا یرائے کتی درشتننا. قال انما العلم عند الله وبلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. اغورت یقینا علم دا عذاب خدا اللہ سرم اور ذکر رسوم تاؤسہا چیز پائے را لے گلے شویم لیکن انم زتاس لرقوم چنا پوئے کارون کوئے.
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ارگل چولی دیا دا عذاب پلنا وریضوا مخامخ روان وادی میدان تا دی دا پلنا وریض پم بباران کی بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ویل شورتنا بلکہ دا خوازاب دے شتا سو پتلوار غخت دا خسیلے رانشی پری کی دے عذاب درناک تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ہلاکو لے ہر شے پوکم درب دائم نو سوا کرے خلقو چنخ کار دل مگر کورن دائم کذالک نجزی القوم المجرمین دغس سزا اور کنگا قوم مجرمان تام وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اور یقیناً طاقتون ورکڑوں گائی تا پائے کی چتا سلم دمرن ری درکڑیم اور پیدا کرو منگائی دا پارا غوگونا استرگی اوزرونا فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء نیس فیدا اور نکڑا دی تددی غوگونو نسترگو نظرونو اس فیدا اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون زکر شری انکار کو دا اللہ دایتونو نو نازل شپری بانے حاغشے شری اور پورے ٹوکی کولے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یقیناً ہلاکڑی منگا چاپی رستاسو نڈیر کلی والا اور قسمہ قسم بیان کرو منگا ایت آیاتنا دید پارا چراو گردی دا گمرائینا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون نول امداد نکو ددی سرائے کسانو چری جو کیو دا اللہ تعالیٰ نہ سوا د نزدیکت د پارا با معبودان مخبل بلکہ رخشائی ددینا او دا ددی اور دل دی د توحید نا او حق شہر چری درو جوڑاول وَيَصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ او کل شراوارو لمنگا تا یو ڈلا دا پیریانونا وگی کی خود قرآن تا فلما حضروه قالوا انصتوا ارگل شریران ازدیش القرآن تنی اوبلتے ہوئے چپشے فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین ارگلا چی ختم شونو گرزی دلدیخ پل قوم تائر اور کون کی قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدی دیویلے قوم زمگا یقیننا اور ادلے منگا یو کتاب نازل کرشے رسول موسیٰ علیہ السلامنا تصدیق ان کے دائے کتابوں شدنا مخکریم یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم ہدایت کی حق خبرتا اور سید لارتا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم اے قوم زمگا قبول کے دعوت کو ان کی اللہ و ایمان پھر اوڑے بخنب ہو کی تاثات گناہوں ساسو پنائی بدر کی عذاب درناک نام ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض وليس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین
او کشا قبول والو نکد دعوت کو ان کی اللہ نہ دے بچکیدون کے عذاب نہ پرہیز مکہ کی انبی دل را دا اللہ نہ سوا سوک مددگاران دا کسان بئی پا گمراہ اخکار کے اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ایدی سوچنے کی چی یقیناً اللہ ہاں غزات چی پیدا کری اسمان نوزمکاو نرسڑشے دائی پا پیدائش قدرت لرون کرے پدے چمڑی بجوندی کئی ہاں قدرت لرون کرے یقیناً آغر پارسی بانے قدرت لرون کے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون او کل چی پیش کرشی کافران پور د جہنم او بیلی شاین دا پیشی حقا دی بے ولی ندا قسم دے پر افزم او بے اللہ نو سکے ذا پسو دائے شتاسو کفر گاؤ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم نو صبر کوا لکه څنګه صبر کړو خاوندانو دکلک همت در رسولانو نام او تلوار مکوا د دې مبارک عذاب کانهم یوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا الا ساعة من نهار شیبری کل شوی نحاز آپ شدی سرواد کے جیشی گمان بکی شنوی ساشیدی پا دنیا کے مگر سعاد دروازے بلا فہل یحلک الا القوم الفاسقون دار سولی تاؤستا نہلا کی درے پا انکار بانے مگر قوم نافرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم آکسان چی کفر کرے او خلق منکی دا اللہ دلارنا برباد کری اللہ دری عملنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم واکسان چی ایمان راوڑے عمل نکڑی دواہ مطابق اور ایمان راوڑے پائے کتاب چی نازل کرے شرے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حال دارے شدا حق دے در عبد طرف دین رے نماف کی اللہ تعالی دی تدی بدے اور برابری دی حالت درام ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم دا دیو جنا چ کافران خلق تابعداری کرے د باطلو او یقینا ناشا چ ایمان راوڑے تابعداری کرے دا حق چ دی رب طرف نہ دغسی بیانی اللہ تعالی خلق لنا داری حالات فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا نو کلچ مخامخ شے تاسو کافرانو سرام نو ہے وحل سٹون دائی تردے پورے چخوین دائی نتوے کہے نو تڑلو کے نریک لک تڑل نو بیا احسانو کہ پدی بانے پست تڑلو نایا فدیت نوالے تائے چکیگ دی جنگ پل اسباب ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض دا حکم دغسرے او کہ اللہ اختین و بدل بید دینا پخپلا غسرے لیکن امتحان کی بعض استاسو ذناب بعضوں والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم
آکسان چو جلشید اللہ پلار کے نبربادی اللہ دائی عملنا سیہدیم و یصلح بالهم زرد اللہ بدی رسی مقصد خپلتا و برابری بدی حالت لرام ویدخلهم الجنت عرفا لهم او داخلی بدی لر جنت تا خوشبوئیں کڑے جنت ددی دپارام یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ایمان والو کتاسو مدد کوئے دا اللہ دین اللہ بتاؤ مدد کی اوکلکی بستاسو قدمنا والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم آکسان چی کفر کرے نو تبائی دا ددید پاراو برباد کری ددی عملنا ذالک بأنهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم داد دیو جن شری بدگنی حقا کتاب چ اللہ نازل کرے نو بے فیدی کری اللہ تعالی دی عملنا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها آئے دین گردی برزم ککی چوگوری سرنگ انجام دائے کسانو شدین مخیو تبائی راو سے اللہ پاغی اور نور و کافران دپارا پشانت دا عاقبت داغی دے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم داد دیو جنے چ اللہ تعالی مددگار دے دا چاشی مان راوڑے او کافران چرے نشتا اس مددگار داغیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً اللہ بداخلیا خلق چی مان راوڑے عمل نے کری نیک جنتون تا چبئی گی لاندائے والے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مسوی لهم واکسان چی کفر کرنے مزی اخلید دنیا اور خوراکون کی لکسنگ چی خوراکون کی ساروی نور زیدوں سے دو دریدیں وکائیم من قریت ہی اشد قوتا من قریتک التی اخرجتک اہلکناہم فلا ناصر لهم اور کلیش دا چا مضبوطی پطاقت کی استاد کلینا آکلستا شتی رئیستلے حلاکڑی منگائی لرانو اس مددگار دائیم افمن کان لا بینت من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواهم آیا سوک شکل کی پخکار دلیل دخبر رب طرفنا پشاندہ شاکی دیشی چی ڈولیشی آغتا پدم اللہ و تابداری کی دخبل و خواہشاتو مثل الجنت اللتی وعد المتقون صفت داغی جنت چواد شوید متقان سرام فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ پائے کے باولی دوبونا نبی بدوئے کی دن کے اولی بید پیونا نبشی بدل دے خوندائے وانہار من خمر لذت للشاربین اولی بید شرابو چی مذب اور کئی اسکن کتا وانہار من اصل مصفام اولی بید گبینا صفاکڑے شیبین وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ اور دید پارا پائے جنتوں کی بار قسم میوی اور بخنبی درب طرفنا كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ آیا دا سے کسان کی دیشی دا چاپشان چامی شبوسی پورد جانم کے اس کو لکھی بائی بانے او بو یشید لیم نو ٹکڑے کئی بادری کلمون لرام ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا او باید دے خلقوں دا سشترے وقت دی تاتا
کل چوزی استاد مجلس نانو آئی آئے کسان تا شیلم دا توحید ورکڑے شیرم سویل دے نبی اوس اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم واتبعوا اهواهم دا کسان دی مہر لگو للہ رائی پزنو تابداری کئی دی دخبل خواہشاتو ہداہم وآتاہم تقواہم کسان چھ ہدایتی مندر زیادتی کئی اللہ دی لرا ہدایت اور کئی دی تا من خیدی تا طریقی دا تقوی دریم فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا نو انتظار نکی دا خلق مگر دا قیامت چراشدی تناگہا یقیناً شروشیرین نخید آئے فانا لهم اذا جاءتهم ذکرام نصرنگ بکیری شی کلچ قیامت راشی نسیت غسل لریم علم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات نپوہ شاہش یقینا نشاقدار دبندگے سواد اللہ نام او بخنا غاڑ اخبل گناہ لرا و مومنان لرا ناری نو لرا مومنان زنانو لرا واللہ یعلم متقلبکم ومسواکم اللہ پی جنی زید اوڑے دو ستاسو پا دنیا کی او زید اسے دو باخرت کی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ اوایا خلق چی ایمان اخکار کرے دے ولی نشی نازلے دے سورت قتال فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ نکلشی نازل کریشی او سورت پوخ مضمون والویم اور ذکر شی پائے کہ حکم نہ جنگ ولو رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ان دا کسان چدائی پزنوں کے مرض دا نفاق دے گوری داتا پشاند قتل دا شاش بیہوشی راغلی پابانی دا مرگ پا وقت کے فولا لهم نتبائی دا دپار دریم طاعت و قول معروف لازم و پدیبانے تابداری و وینانے کا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ نکلش پوخ شد عمر دا قتال نکدی رشتی نکڑے دا اللہ تعالی سر اللہ وصبل خامخا دا بدی دا پارا دیر خیر فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ یقیناً نزدی دا کتا سمخواڑو دا قتالنا دا فساد بجوڑ کے بزمکہ کی او پریبہ کے اخپل والائیم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وعما ابصارہم دا کسان دی شلانت کے بدی بنے اللہ نکانکڑی دی دی لرا اوڑندکڑی دی سترگیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها آیا نو سوچنے کی دا خلق با قرآن کے بلکہ پزرون دری باندے جرندیری مناسب دزرونو ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم یقیناً کسان چ واپس گردیدل پخپلو شاگانو رسل دائنا شخکار شویدی تا ہدایت نو شیطان خیستکڑے دی لرا کفر و محلت ورکڑے دی لرا ذالک بأنهم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر
واللہ یعلم اسرارهم دا دیو جنا شری ویلو آئے کسانو تا شای بدگنی ہا قرآن چلا نازل کرے خام خامنگ مستاسو تابداری کو ببازی کارونوں کے اللہ تعالی عالم نے دری پپٹو خبروں فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم نسرنگ میں دری حالت کلچ ساخلی درینا ملائک وہی بادائی مخنو دائی شاگانی ذالک بأنهم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالهم داد دیو جنا شری تابداری کی دا عزیز چی خفقی اللہ لرام اور بدگنی دی رضا منتیا دا اللہ نو برباد کی اللہ دی عمل لرام ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم آیا گمان کیا کسان چدائی پزنوں کی مرض رکینے چراہ کار بن کے اللہ تعالیٰ دری کینو لرام وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَكَمْ غَوْغَارُ نُخَامَخَاوْ بَخَيُّ مُنْغَتَا تَدِيمْ نُخَامَخَا تَبَ پِي جَنِدِي لَرَادَرِي پَخَاسُ النَّخُومْ او خامخا اسم پی جنی تدیل را پچالا کے دخبروں کے واللہ یعلم اعمالکم اللہ علم دے استاس پٹھول عملنوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وخامخا مستاس وزمیخ کون دیر پارا چی جدا کو آخلق چی جہاد کو ان کی رستا سنا صبر ناکریم اخکار کو منگا پٹ صفتون استاسو ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى لن يضروا اللہ شیئا وسيحبط اعمالهم یقیناً کسان چی کفر کرے او خلق من کید اللہ دلارے او خلاف کرے در رسولنا پستائن شخص کارشوے دیتا ہدایت ایشرے نقصان نشی ور کولے دی اللہ لغیس قسم او زردش برباد بکی اللہ ذری عملنا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم ایمان والو تابداری کوئے دا اللہ و تابداری دا رسول کوئے اما برباد اخپل عملنا دائی پا مخالفت سران ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم یقیناً آج کفر کرے او خلق منکی دا اللہ دلارنا بیامڑشی بدا سال کے شری کافرانی نیچرے بخان کی اللہ تعالی دیتا فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم نو کمزوری مخکار کوئے او دعوت مور کوئے روغی کولوتا او حال دار شتا سوچتیے زگج اللہ تعالی ساسو مرگرے عیشری نیمگڑی بان کی اللہ تعالی ثوابنا دا عملون استاسو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ یقیناً جوان دنیاوی لبی او مشغلان او کتاس ایمان روڑے او زان ساتے مخالفت نام در قیب اللہ تاستا و ثوابنا دا عملنو انواڑی اللہ تاسونستا سٹول مالنان ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج رضوانكم
کو غواړي ستاسو نه الله مالون ستاسو زور کی پتا سبحانه نو بخل بو کې تاسو نو ښکارب کې الله تعالی ستاسو کینه ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء خبردار تاسو اے کسانو بل لکی دے شه دی د پارا چې خرچ کې د الله دین د اوچتوالي د پارا نو باعث تاسو نای چې شومتیا کوي او چا چې شومتیا او کړه یقینا دا شومتیا پیدا کی د پرید نفس نام اللہ تعالی دے بے حاجت او تاسو ټول محتاج وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ او کتاسو مخواړوي نور ابولی الله نور خلق تاسو پځای بیا باندې یغی تاسو بشان بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا یقینا فتح درکرم تا فتح اخکاران لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما دید پارا چھ بخنو کی اللہ تا تدائے چمخ کی ستیر شوی استاد گنا ناعش رسو شوی او پورا کی اخبال احسانات پتاوانے او کلک کی تا پسید لار خبل وینصرک اللہ نصرا عزیزا او مدد در کی تعالی اللہ تعالی امداد زورورم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم خاص اللہ ذات دے راولے گئے اطمینان تسلیم وزنون دا مومنانو کے دے پارا چیزیاتی کی ایمان ددی سرد زوڑ ایمان ددینان وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او خاص اللہ در اختیار در لخکر دا اسمانون دزمو کرے او دے اللہ تعالیٰ پویا پارس حکمتن والے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا دید پارائے چھ داخل کی اللہ تعالی مومنان سڑی و مومنان زنانان جنتون تائے چھ بئی کی ولان درائے والے ہمیشہ بئی دی پائے کے او معاف کی دیتا ددی بدائے او دے داکار دا اللہ پنیزبانے کامیابی لویا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء عذاب ورکے اللہ منافقان سڑو منافق زنان ہوتام مشرکان سڑو مشرک زنان ہوتام چی گمانو نشریف اللہ بانے ناکارا گمانو نام پدی بانے راشی حادثی ناکاران وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا او غضب کرے اللہ پدی او لعنت پکڑے او تیار کرے ددی پارا جہنم او بد زید ورتو دا جہنم وللہ جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما او خاص اللہ ذرا لخکر اسمانوں دزمکی او دے اللہ تعالیٰ ضرور حکمتن والے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یقینا لے گلے منگت بیان کو ان کے حق او زیر اور کو ان کے او یر اور کو ان کے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه
وتسبحوا بکرتا واسیلا دید پارا چتا سیمان روڑے پا اللہ و دا پا رسول او عزتو کے داغو وتعزیو امدادو کے داغو عزتو کے داغو او تسبیح ہوئے اللہ تعالی لرا سبائی او بیگائی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم یقینا کسان چتا سر بیعت کئ یقینا دی بیعت کئ دا اللہ سلام ذکر اللہ صد اللہ ددید لا سنو نہ پاسرے فمن نكث فانما ينكث على نفسه نشاچ مات کدا بیعت یقیناً ماتی او بال بدوانی ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما اچھا پورا والے کو پائے چلاؤ ذکرے پائے بن اللہ سلام نظر دے اور کی باللہ غتا اجر سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا ذرے وہی بتاتا کسان چپاتی کڑیشی د جہاد نا بانڈو والا نریم مشغول کرو ملا زم مالونو زم نوال بشتم د پارا بخن غاڑا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وایدی پخپل جبو حاغاش نشتدی بزنوں کے قل فمن يملك من الله ومن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا نسوک اختیار لری تاسو لرا اللہ نے اوسیدن کو واڑی اللہ پتا سبانی ضرر در کول یا واڑی تاسو نفع در کول بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ دے اللہ تعالی پائملون جتاسو کوئے خبردار بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بلکہ تاسو گمان کو چیچرے واپس ونشی رسول و مومنان مخبل پلو کرن تئی چرے اور ڈولی شو دا گمان تاسو بزونوں کے او گمان نکول تاسو بد گمان نام او اے تاسو قوم ہلاکی دن کی ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا او چاچی مان نہیں راوڑی پا اللہ و دا پا رسول یقیناً تیار کرے منگ دے کافران راور بل کرے شے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او خاص اللہ ذرا دبات شہید اسمانوں دزمکی بخن کی چالر شواڑی او زابر کی چالر شواڑی او دے اللہ تعالی بخن کو ان کے مرحم کو ان کے سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم زرد وإذا پاتی کڑیشی دجارنا کلش تاسو روان شے غنیمتون تا تیر پارا شوائے خلیم منگزان سر اپری دے چی منستاسو مرگرتیاو کو یریدون یبدلون کلام اللہ دیواڑی سے بدل کی کلام دا اللہ لرام قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل تو اے تاسوی چرم سرن شید لے زگدا سے ویلی اللہ تعالی دین مخیم فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا زرد دی بوئی چھ بلکہ تاسو من سرکی نہ کوئے بلکہ نری چھ پوئی شری پو خبر مگر لکسان قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم ويسلمون
وای دې پاتې کړو شو باندې شانو تا زر دې تاسو برو بلل شي جنگ د داسې قوم ته چې خاوندان دي د جنگ سخت جنگ بکوي دای سرا یا به اسلام وروړي فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا نو کہ تاسو خبروں من لا درب کی اللہ تاسو ثواب خیستا اور کمخو مگرزو لکم مخکم مخگرزو لریم عذاب بدر کی تاسو عذاب درناک ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج نشتا پڑھون بانے سو گناہ پا پر خودلو دا جنگ کی اور نہ پا گوڑ بانے گناہ اور نہ پا مریض بانے گناہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما اور چاہے تابعداری اکڑ اللہ و دا رسول داخل بے کی جنتوں تا چبئی گی لاندائے والے اور کشام مخواڑو عذاب اور کی دل عذاب درناک لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا یقیناً رضا شیر اللہ دا ایمان والونا کل شری بیعت کو تاثر لاندی دوانینا نعلم اللہ پائے اخلاص دی بزنوں کے ہو نرو لے گا اللہ تعالیٰ اطمینان تسلی پدی باندی او بدلے ورکردی لرا فتحانی زیم ومغانم کثیرتا یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما حوالے کر دیتا غنیمتون ڈیر چیدی اخلیم او دے اللہ تعالیٰ زور اور حکمتون والرے وعدکم اللہ مغانم کثیرتا تاخذونها فعجل لکم حاضی وکفید الناس عنکم وعدکر اللہ تاثراد غنیمتون ڈیرو چی اخلے بتا سواغا نظر درکر تاثتا غنیمتون دے خیبر او بند اکر اللہ سن دخلکم استاسو دا مقابلینا وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ادی دا پارا شداشی و نخا دا پار دی ایمان والو اکلکی اللہ تاسو بلار برابر واندے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور درکی بتاؤ سنور غنیمتنو چی وسنو میں تاسو اس پاغی وانے یقیناً آگیر کر اللہ تعالیٰ غیل را پخپل لمن قدرت کے اور دے اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت لرون کے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور کہ جنگ کرے تاثر دے کافرانو خامخواہ گزولے بیدی شاگانی بیاون مندے دی سکھ دوست بچ کے ان کے ان مددگار سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا پشاند طریقی دا اللہ غاچ تیر شوید مخیم ای شریو بنمومیت دا اللہ طریقی لرس بدلے دل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا او خاص اللہ دے اغزاد دے بندکر اللہ سنن دا کافران استاذ سنا استاذ اللہ سنن دائینا پخواد مکہ کی رست دینا چا اللہ تعصر غلب درکڑ پائیم او دے اللہ تعالیٰ پائملنو چتاسوی قائلی دن کے هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله دا خلق دی چ کفرم کرے
اتاسو منکڑی د مسجد حرام نا او حدیم تاسو منکڑی چتڑلی شی د دین منکڑی شورسی زید حلالی تا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم او کنے سسڑی ایمان والا او زنان ایمان والا پمکہ کے چتاسو علم نلرے دائی پبارکے نویدہ خبر آئی چی دخپو اعلان دے کے تاسو نرسدلے بو تاسو دائی دوجنا نقصان بغیر صد علمنا لیدخل اللہ فی رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما دید پارا چی داخلی واللہ پخپل رحمت کے مچال رچو غاڑی نکلوی شودا مومنان دا مکینا نخام خاص سزابور کم گائے کسان تا چی کفر اکڑے ددین عذاب درناک اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیت فانزل اللہ سکینتو علی رسولی وعلی المؤمنین کلچ واچو اللہ تعالی کلچ واچو آئے کسانو چی کفر اکڑے پخبل ظلموں کی غیرت جاہلیت نراولے گا اللہ تعالی اخبل اطمینان و تسلی پخبل رسول و پا مومنانو وعظمهم کلمت التقوی وکانو حق بها واہلام اور لازم اکڑ پریبانی کلمت التقوی او دی دیر حق لرون کی داغے او داغے حقدار وکان اللہ بکل شیء علیما اور دے اللہ تعالی پارسل بنے علم لرن کے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق یقیناً رشتی نکڑے اللہ دخپل رسول سرا خوب داغ پحق سرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون چی خامخا داخلی گوا مسجد حرام تا کلش اللہ وغاڑیم امن والا وائے اخریبا بی اخبل سرونا اور سوک بیلنڈ وائے نب یریگے تاسو دا کافرانونا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا وعلم اللہ پائے حکمتنو چتا سپنے عالم نو گرزل اللہ دائنا مخ تاست فتح نزیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خاص اللہ ذات تیرا لے گلے اخبر رسول پہ ہدایت سرا و پدین حق سرام دیر پارا چی غالب کی دین لرا پٹول دینونو اور پورا اللہ تعالی شہادت کو ان کے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا اللہ رحم آکسان چدد تابداری کئیم دیر سختی دا کافران مقابلہ کے اور رحم منک ان کی لی بکورنے کے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ان تاغیل را رکو کو ان کی سجدہ کو ان کی لٹی اغی فضل اللہ طرف نور زامن تیاغم سیماہم فی وجوہم من نصر سجود خاص نخدائی دائی پا مخنو کریم دوجہ دنخو دڑیرو سیزو کولنا ذالک مثلهم فی التورات دادی صفتون دی پا تورات کے ہم ومثلهم فی الانجیل کزر اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع اور دری مثال دے پا انجیل کی پشانت دے و فصل چروبا سی اخبل تیغ لرام نکلک کی آغی لران نو غٹ شی نو برابر شی پخبل پنڈے
خوشحالی ورکی زمیندار لرام لیاغیظ بهم الکفار ناقبت دار غسکیبا پدے کسانوان کافران وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما وعد کرے اللہ کسان سر ایمان راوڑے عمل نکڑی دنیک ددی کساننا بخشش و اجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم ایمان والو ممخ کی گوائے حصی پمخ کی دا اللہ و دا رسول و یرکوئے دا اللہ نا یقیناً اللہ ارسوری بار سبوئے دے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایمان والو موچت آوازن اخبل وچت آواز نبینا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض او پزور وینا مکوئے آغتا پشانتر زور وینا دباز استاسو بازتا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اسنا چی برباد شی استاسو عملنا و حال دارے تاسو بن پوئے گئے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى یقینا کسان چیخ کتکی آزون اخبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی دا کسان کرکڑی اللہ تعالی آزون دائی دا پار دا تقوى لهم مغفرة وعجر عظیم دید پارا بخشش دے دا گناہنو ثواب دلویم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون یقیننا کسان چاوازون کئی تاتا رستو دا دیوالونو دا کوروننا اکثر دا دی عقل نلریم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم او کدی صبر کرے تردی چتراوت دی تدکوران خام خاڑیر فیض بواد پار دی اللہ بخن کن کے رحم کن کے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ایمان والو کراوڑی تاستا یو گناہگار سڑے یو خبرم نو تحقیق کے دائے خبرم اسنائی چی رسولو کے یو قوم تا پنا پوئے نو شیب پائے کار چکڑی می دائے قوم سراخ پیمانی کو ان کی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ اپوش یقیناً پتاسو کے رسول دا اللہ رے کاغذ تاسو خبر امنی پڑیرو کارونو کے تاسو بخام خام پر تکلیف کے بریوز ہے ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لیکن اللہ تعالی محبوب کرے تاؤس ایمان اور ڈولی کرے آئے لرستاس بزرنوں کے اور بد اخکار کرے تاؤس کفر کول اور غٹ گناہونا کول و عامنا فرمانی کول اولئک هم الراشدون دا کسان ہم دی کامیاب دی
فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم دوجد فضل دا اللہ دا طرفنا دوجد خاص نعمتنا اور اللہ رے پویا حکمتن والے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کدوڑی دا ایمان والونا جنگو کی قرنے کے نروغوں کے دائی درمیان فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ کزیاتیو کی او پبل باندے جنگو کیا کسانو سرا چیزیاتے اکڑی تردی چرو گردی دا اللہ فیصلے تام فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ کراؤ گردی دین اسلاو کے دریمینس کے بے انصاف سرام اور حقونا ور کے دریم پہ انصاف یقیناً اللہ خوخی عائشہ لرچ انصاف کریم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون یقیناً ایمان والا رون جی نروغو کے پمن درون استاسو کی او یرکوی دا اللہ نا دیر پاران شپتا سرحم اکڑیشیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى یکن خیرا منهن ایمان والو مسخری نکی نارینا پنور نارینو پسیم کی دیشی چاہی غرید دینا او نہ زنانا پنور زنانو پسی کی دیشی چاہی غرید دینا ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب عیبنا موائے تاسو پیو بلبانی مخامخ او اشتل مکوئے پناکار نمون سرام بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ناکار دیاغنم د فاسق والی رسل د ایمان نام ومن لم يتب فاولئک هم ظالمون او کچا توبوئی نیستاد دے گناہوں نادا کسان دی ظالمان یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ایمان والو زان ساتے دیر عمل کولو گمانوں نا یقیناً بعض عمل دا گناہ بعض عمل دا گمان گناہویم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا اما معلوم آئے عیبنا دا یوبل او غیبت دن کی بازستان سدا بعضهم ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموه آیا خوخی ستاسو یوتن چوخری غخد اخپل رور چمڑی دا خطاسو بدگنے واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم اور یرکوئے دا اللہ نا یقیناً اللہ کے رحم کن کے یا ایھا الناس انا خلقناکم من وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اے خلقو یقیناً من پیدا کریے تاسو دیو نارینا یو زناننا اجو کریے من تاسو بیا خانداننا قبیلے دیر پارانچی یو بلو پی جنے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً ڈیر عزت من پتاسو کے پنیز اللہ وانے ڈیر متقیر ان اللہ علیم خبیر یقیناً اللہ دے پویا خبردار قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وائی باز باند شان منگا ایمان داوڑے تو تاسو ایمان نہ دراوڑے
نوایا تاسم خطابداری کو بعمل کے اور تروسان داخل شئی ایمان ساس بزن کے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اگر تاسو تابعداری کوئے دا اللہ و رسول اللہ نمگڑے بن کی استاسو دا عمل ناہس یقیناً اللہ بخن کون کے رحم کون کے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا یقیناً پورا ایمان والا کسان نیش ایمان راوڑی پا اللہ و دا برسول بیائے شک نہیں کری بر ایمان کے وجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اور جہاد کری پا خرچ کولو دا مالون اخبلو نفسون اخبلو دا اللہ دین دا پارام اولئک هم الصادقون دا کسانم دی رشتنین قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم وآتاسو خبر ورک اللہ تعالی تفقبل دین مانے حال دار اللہ علم نے پارا غصر اسمانون کی راش پا بزمگا کی اللہ پارسی بانے علم لریم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین زبادن کیدی پتابانی شری اسلام راوڑے تو اس بادن مکوائے پمابانی دے اسلام استاسو بلکہ اللہ تعالیٰ اس بادن کی پتاسو چستاسو ہدایت اکڑے ایمان طرف تا کتاسو رشتنی پداود ایمان کے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون یقیناً اللہ عالم نے پارسیدنو چپڑتی باسمانو عظمکہ کے اللہ تعالیٰ وینی آمالنا چتاسوی کوئے والقرآن المجید قسم دے پائے قرآن چلوئی صفاتو والدے چستاسو دوبارہ جون مکے دیشیم بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بلکہ تعجب کی دا منکران ددی خبر نا شراغلے دی تائر اور کن کے ددید جنسنا وائی کافران دا خبر دناشنا اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجعن بعید آیا کل چمگا مرشو شو خوری بیا برا پورتکیو دا واپس کی دل لردی دا غلنام قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ یقینا عالم یومنگا پائے چنیم گڑی کئی دازمکا دد انسانانونا او خاص من سرا کتاب دے ساتون کے عملون ددی لرام بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج بلکہ دی تکذیب کی دا حق کلش حق دی ترائے ندیری بخبرہ گڑوڑا کے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج آئے دی نگوری دا اسمان تشدی دا پاسرے جسنگا جوکڑے منگا دا اسمان اور ڈولی کڑے منگ دل رب استورو اور نشتاغ لرب چودل والارض مددناها والقینا فیها رواسی وانبتنا فیها من کل زوج بہیج عظمکا منگ راخ کلی دام اور اشولی منگ پائے کی مضبوط غرنا اور آزر غن کڑے منگا پائے کی دار قسم بٹو تاز تازہ نام تبصرة وذکرى لكل عبد منیب دا پارا دا پوئے اور دا پارا دا یاداشت
دا ہر غبندہ چ اللہ تعالی تور گردیم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد. اور اورولی منگ اسمان طرف نو بو برکت والا رازرغن کڑی منگا پائے وہ باغونا او دانی چلوکی رائے بوٹیم. والنخل باسقات لها طلع نضيد. او کجوری دنگے دنگے دائے دا پارا ونچکون دی او لاندے باندے. رزقا للعباد دا ٹول روزی دا دا پارا دا بندگانو. واحینا به بلدتا میتا جوندکڑے منگا پدے بوبانے ازمکا وچا. کذالک الخروج دغسی بیستا سراوتل قبرنا برز قیامت. کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. تکذیب کرو درے مخ کے قوم دنو علیہ السلام و کوئی والا و سمودانو. وعاد وفرعون واخوان لوط وعادیان وفرعونیان وقوم دلوط علیہ السلام واصحاب الائکۃ وقوم طبع وبن والا وقوم طبع. کل کذب الرسل فحق وعید. دے ٹولو تکذیب کرو رسولانو نو لازم شو زما عذاب پاغیم. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا ستڑی شومگا پاولنی پیدائش بلکہ دا خلق دی پہ التباس کی دا پیدائش نوینام پہ شک کی دا پیدائش نوینام. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یقیناً پیدا کری منگا انسانان اور پویو پائے چی وسوسی آئیشی دتا نفس دادا. ہم گڑیر نزدیو دے انسان تا درگ دا مرائنا. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. کلش راغستل کی دو ملائک راغستن کی دخی طرف ناس تے ہو دگس طرف ناس. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. نروباسی دا انسان سخبر دخلینا مگر دد سرا دے ساتن کے تیار. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ارائلے بدسل گئے دا مرگ پرشتیا ویلی شیورت دا غشو شتا دین تخت کولا. ونفخ فی الصور ذلك يوم الوعید. اپو کے وہ شیش پہ لیکن دا روز دا عذابنو. وجات کل نفس معها سائق و شہید. رابشی اور نفس و قیامت کی داغ سربائی و شڑن کی و بلشادت کو ان کے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ویلی شیورتا یقیناً تب غفلت کے درینا نو لرکڑ منگستان استا پردان سترگستان تیز نظر والدیم. وقال قرینه هذا ما لدي عتيد. وید دا مرگر ملک دا عمل نامہ دا زما سر تیار دا. القیا فی جہنم کل کفار عنید. ابوی اللہ واچوئے بجانم کے ہر کفر کون کے عنادی. مناع للخیر معتد مریب. دیر من کون کے دا خیر دا حدنا تیروت ان کے شکنا چون کے. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب شديد. آکس دے چگزول دا اللہ تعالی سراب المددگار نو غرض دلنا پازاب سخ کی.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وہی بل مر گئے ددش شیطان دے اے ربا ما خدے نہ دے گمراہ کرے لیکن دے او پہ گمراہ لرے کی. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وہی اللہ جگڑے مکوے زما پخوا کی یقیناً مخ کے ما تاسو پا خبر در کرو دے عذاب. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. نشیبت دے دے سوینا زما پخوا کی نیمزہ ظلم کو ان کے پابندگان اخبلوم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. پکم رسم وایو جہنم تایت ڈکشویم اغبو یا اشترے سزیاتی. وازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. رانیز دے بکڑشی جنت متقیان تا نبی لرد دینا. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. داغش دے چتا اسر وعدہ کے دے شوام ہر غشال رش اللہ تورگزی و ساتن کی راد حدود. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اغسوک شیر اکولاد رحمان ذات نبحال دنلی دلو کی رات للکڑو پزلو چی حق تورگزی. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ویلشی داخل شے دے جنت تف سلامتیا دار وزدہ دامی شے وسیدلو. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. دید پاروا ہر غنیمت نیشی دی غاڑی پائے کے او منصرد زیادی مشترے. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. اور دیر ہلاکڑی من ددینا مخ کی پیڑائے چاہی سختو ددینا بنی والو کی نو ڈیرو گرزی دلائی پخارون کی آئے زید تیختو. ان فی ذالک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. یقیناً پدے کے خامخایا داش دے آغا شادرا چاغد پارزڑی یا کیگ دی غوگلرا پدا سیال کے چھ حاضری زرداغ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور یقیناً پیدا کری منگا آسمان نظم کا چدئی منس کری پانداز رشپگ رضے کے ان دے رسد لے منتیستر والے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نصبر کو آپ آئے خبرو چدی وئیم اور تسبیح آئے سردستائن درفستانا مخید خطل دنور اور مخید ڈوبیدل دنورنام. ومن الليل فسبحوا وادبار السجود. ادشپی پر ٹکڑوں کے امداد اللہ تسبیح آیا اور رستو دسیجو دفرض منزننا. والسمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. اور انتظار کا دائر چواز بو کی آواز کو ان کے دنیز دے زینام. یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج. اور سیوری بداخلق چغام دشپیلے پرشتیام ندغدر وزدراوتلوم. انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر. یقیناً من جوندی کولم کو مڑ کولم کو من طرف تا دوبارہ گردی دلیم. یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر. پاغر شوب شویز مکا در خلقنا منڈ وہن کی ویم دارا جمع کول دخل کو پمبانی آسان دیم. نحن عالم بما يقولون وما انت علیہم بجبار.
منگا پوئے اوپائے خبرو جدا خلقی وئیم انہیں تو پدی بانے زور کا ان کے فذکر بالقرآن من یخاف وعید نو بیانو کا دا قرآن فیدور کی آشاد رائشی رکی زمان عذابننا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا او قسم دے پائے ہواگانو چالو زئی دوڑ لرا پالو زولو بیاغا ہواگانی چپورتک ان کی درن ورزو لرام بیاغا چروانی دی پاسانتیام بیاش تقسیم کئی دکار انما توعدون لصادق وان الدین لواقع شہادت کی داب دے چی یقیناً آش تاثر وعدہ کے دے شی خام خارشتی نے دے یقیناً جزا خام خواقی کی دن کے دام والسماء ذات الحبوک قسم دے پاسمان چی خاون دستور یا خاون لارو دے انکم لفی قول مختلف یقیناً تاسو مشغول یہ پخبروں گڑوڑوں کے یوفق عنہ من وفق شاڑو لکھ کدیشی دائیں دوجنا سوک چواڑے دل قتل الخراسون ہلاک شیری پتک خبری کون کی الذین هم فی غمرۃ ساہون خلق چاہی بڑی غفلت کی براتری پر خودن کی لیے حکم دا اللہ لرام یسألون ایان یوم الدین تپوسنا کی چکل وی روز جزام یوم هم علی النار یفتنون پاغر سدا خلق با پور باندی اسی دلشیم ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم به تستعجلون او ویلشی وسکے عذاب ستاسو ہاش تاسو پتلوار وختم ان المتقین فی جنات وعیون یقیناً متقیان خلق باپ باغن کی او چینوں کی بریم آخذین ما آتاہم ربهم قبلی باغ نعمت اللہ چورکڑی دی طرف دریم انہم کانوا قبل ذالک محسنین یقیناً دی مخی ددین خیستکار کون کی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وری دیر کم دشپینا چخوب بے گوم وبالاسحار هم یستغفرون اور پیشمنی وقت کی بدی بخن وقت اللہ نام وفی اموالهم حق للسائل والمحروم ادری پا معلوم کے حق و دا پار دا سوال کا ان کی اور دا پار دا چچ سوال نہ گئیم وفی الارض آیات للموقنین اور پزمگا کے دیر دلیلنا دا توحید دی یقین کا ان کو لرام وفی انفسکم افلا تبصرون استاسو پا نفسنو کم دی ولی تاسو نینیم
وفي السماء رزقكم وما توعدون اب آسمان کے ساس و رزق دے او ہاغا چتا سر وعدہ کے دیشیم فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون نو قسم نے پرب دا اسمان و دزمکے یقیناً دا خبر خامخا حق دا پشان تدائے چتا سدخلین خبر روبا سے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین یقیناً ناغلے تا خبر د میلمنو د ابراہیم علیہ السلام چی عزت مندو اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون کلچی داخل شولاغتا نائی ورتے سلام کم بدا سلام اغوت سلام دی پتا سوم قوم دی ناشنا فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین نپٹ لاڑ خپل کورتا اور اوڑو یوس خیرت کرے شے فقربه الیہم قال الا تاکلون ورنزدے کدیتا اورتے ولی خوراک نہ کوئے فاوجس منہم خیفہ نظر کے اساتلا ددین یرا پٹا قالوا لا تخف وبشروا بغلام علیم دیور تیاری گما او زیر ولورکبو علک علم والا فاقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم نمقام اخرى بی بی داغا پڑلد ملائکو کی وی وہو مخبل را وی ویل بڑیم شنڈام قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم دیورتے دغس بئی استعرب ویلیم یقیناً رب دے حکمتن والا علم پارسم